congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Alors à Maroula, on va faire venir les tout premiers intervenants, sont des jeunes. Et là, je fais venir Désiré et Emmanuel. Ils sont où, Désiré et Emmanuel? Ils vont venir rapidement. Ils vont prendre les deux micros, ils sont à deux. Voilà, il y a deux petits. Et Azéline.你家个小伙戏，你个小伙下小伙，你是小伙，你小，反正小伙一样，他的给点小伙。Ngai na se interprète ne ngai comme na papa fiondo tadi kete. 你个小伙说，你是小心，你小兵加啥？你小伙说他你谁？ Na utaki shi na yaki awa na Kinshasa pona misala ya 5 chantiers. 哎呀，小伙你啥？加油呀！ 你家下手气呀？你干的小伙，你是下干的下强就强就好，你小伙你瓜干瓜错，你是呀下呀下。Nani président ya Chine abengaki Joseph Kabila. Joseph Kabila biseke atindela monsieur Kwang Li aya otala misala ya 5 chantiers. 你是啥手？你是干的下呀呀？我跟你说了，你干啥我想你是呀啥好？ 你家小伙，你是下个娘还是我？你是你干啥说？你下哈，你下哈有错，你干啥手手？你哈有错。Obanga te, misele zebele a facile. Ngamo prince ya dauphin, ngamo la osala facilement. 啊，就啊有法，你干啥手？那哈手。 Dauphin, kobanga lo te, kobanga lo a facile, kobanga lo te. 你小伙，你小星星有好手，就是可别呀。你小星星妈妈做 Holy Flame， 你小星星你小 Holy Dance， 你小星星叫 Killy， 你小星星小，你小还有你给家干哪好，他给你做了，你啥他说你是下干哪好哦，谢谢。 Ah bien, je peux ça. Merci et pas président Joseph Kabila. Merci je pas maman Olive Kabila. Alors je peux merci et pas frère Providence Kamana et pas frère Kili Kimboko. 你小，你小，谢谢，姐。 Merci Mingo Bangate. Attends, prends le micro. Kisabara Félix, voici une génération encadrée. 你好，你好，现在是导师，你现在是培训我对呀？你叫小伙子，你干小伙子。你做，我的现在现在他都有现在这小姐，你说你干那到我说你给你做，管个小伙子，你小伙子。你现在到我都，你小伙子。你好，你好，这都意思，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。